Menteri Ketenat Rijingri Gejala Uba Elhek Ulaong Mentara Khalai Tarik Jalio Arja Apaulai Bagajing Yakob Kwai Dokha Kamdei Kakam Yakhalai Kani Gajing Ong Uba Hek Kalong Hadin Balakali Shapang Gajing Ai Kusnam Dakilak Hagajing Yakob Kwai Kabalong Kum Gajing Yakhalai Habapan kesannya halor kani Uba Hek Ulaong Bahatur Tang Namar Bayathong Habayale Kriket Habayale Kai Keramru Enshu Ong No Kakam Yakhalai Bat kani Kam Yahap Satya Ulaong baka kam Yakob Kwai kadai kam keba ajing mentoy ya kibriu bat kidai ban ridok kha ban besar ya ka jakpo jongki inang ai mensip na encourage nang por se por gidang mi bun la badon kum kita ki ba mo pi ki ba ai ban pelong competition long e don ka por se ki we bude ki la ban ne ki le ban mi dang ta ban yo ban ai kam ai jam le di nong ba khwai dok kha khalai te ngang nam ne de khalai Menda pinong unu khalai tu itu inga, khalai tu pun. Menda wilayah kai keremburu ya thong pinong khalai. Menda pinong wilayah kai kriket ya thong pinong khalai. Nggak tengah menget dia tadi. Thong tu kita mitra sistem. Tekumnu gila banong banur banong banla banla lut berkhoi. Tekumnu lai 4% ngin persen mat increase. Apa ada kata kata ini syong haki farmers dari apa ke state Meghalaya idon ke potential idon ke scheme idon tidak ada upaya ba usip yang kadi kum galuh lehut de muting nong ifigan swan ke por ba at least umantang have to depend adu 4% 20% have to depend by naki dokha buan wana sabag ri jumi tilada nyiru ikwa ban ailat gi brio jumi ki farmer jumi bagi sedang no ala jong kam ri dokha ri jingri di sniang ri ki siar ni katai bungin long self sufficient ni state ni ali sebala wan yang lagi jumi ki